ni sambulu vinaka sa kongo na paleleka ni nonde tukutuku tuku no Narendra Modi na iliuli ni matani tuma India ni nanamaki kina non vesi kumai ena madha wakatumai ena ngande singandu ngai video Modi kana maki mana sente kina esona be indin dinati ena tolitiku ne wasiwasi ni nona vital noa rona vital no tiko kene iliuli ni matani tu sota kene be iliuli ni matani tu ena pasifika baka kina ena nona sikobetiko esona tikitiku ena nonde benua o tio tingo na mangarabi kina ento na iliuli ma India eviti oya ena tolsna kuna mbaksa oti sabo edorti ko nang unong endo na pipangangai ni oti na kena kune yeso na tiki niango isinga toka ya kunena yango na nailongo endo na dautite na ngone ngole tiko kina sama ena mbongi e kunena yango ena bekau e waiwai Artu nantambe patatiko ena mateni ngona ni mataka na committee ni public accounts ni oti na kena boedur na bindingi ena bulo September na komite ongo ena ndikabetiko na beya uni Rosol Korua na tambana pa matentu ena liuta katiko na komite ongo Professor Biman Prasad ena buguni kena ndikebe na Auditor General's report mai na runondolu bitu kina runondolu chinika tolu kina gitu erto sa tiki bubako ko yang na dorbu lewen na tim ni rakabi chinika lima na Vodafone Flying Fijians ngo ena buguni babarau kina sota kebelesi ena singa tambunga ongo tukuno John McKean Antoni Bigutabuli dini timi ni reto na baka nataka na be malmalum kakunei ena norto asota ke ibarense mai dabe kir na waleleka ni nonde tukutuku ni bwedeng vinaka